Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen. Jadi kita kembali lagi di acara Talenta Banua ini pastinya dengan tema yang berbeda karena kita hari ini kedatangan dari BNG Model. Boleh tepuk tangannya dulu dong BNG. Paling meriah. Terus juga kita kedatangan Aira, Kamega, Jihan, Shika dan juga Olive. Nanti kita juga bakal lihat dansa lagi untuk hari ini. Dan sebelum ke penampilan pertama, Cinta mau ngasih tahu dulu buat kalian yang pengen tampil ke Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen, boleh banget hubungi ke 0811 5747 555 karena di sini kita menampilkan talenta-talenta tidak dipungut biaya. Jadi buat kalian bebas banget pengen nampilin apa aja dan boleh langsung hubungi ke nomor berikut. Oke, penampilan pertama udah siap? Udah siap. Oke, dan langsung saja ini dia penampilan pertama kita dari BNG Model. Selamat menyaksikan. يلا حيه الرمش له فيه يا حي من جانا ويا زينها من جيه نمدلك يا ضيف فنجالنا عالكيف بيوتنا بيتك جيت بشتاء او صيف بالحب تارينا لنا شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحه ارحبوا بالحب تارينا لنا شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا قربه وجنبه اللحظة لك الآن ما هي والله صعبة غني بصوت عالي ما يوقف بالتالي احنا وانت كورة ونغمتنا لا لا بالحب تلالي لا 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 شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة ارحبوا بالحب تلالي لا 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 شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم حب واحساس حيا يا ذالم حيا يا دوحة الناس بلا حد وقياس غني للعالم هيا يلا حيه الرمش له فيه يا حي من جانا ويا زينها من جيه نمدلك يا ضيف فنجالنا عالكيف بيوتنا بيتك جيت بشتاء او صيف بالحب تارينا لنا شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحه ارحب
قربه وجنبه اللحظة لك الآن ما هي والله صعبة غني بصوت عالي ما يوقف بالتالي احنا وانت كورال ونغمتنا لا لا بالحب تلالي لا 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 شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة ارحبوا بالحب تلالي لا 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 شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم ارحبوا يلا حيهم اقلبوا هلا بيكم ارحبوا كل منا ملعبه يا جرحة الناس يا حب واحساس حيا يا ظالم حيا يا جرحة الناس بلا حد وقياس غني للعالم هيا يلا حيهم اقلبوا هلا بيكم ارحبوا كل منا ملعبه حي الله حيه الرمش له فيه يا حي من جانا ويا زينها من جيه نمدلك يا ضيف فنجاننا عالكيف بيوتنا بيتك جيت بشتاء او صيف بالحب تراري لا 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 شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة ارحبوا بالحب تراري لا 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 شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم ارحبوا يلا حيهم اقلبوا هلا بيكم ارحبوا كل منا ملعبه غني للي تحبه خليك قربه وجنبه اللحظة لك الآن ما هي والله صعبة غني بصوت عالي ما يوقف بالتالي احنا وانت كورال ونغمتنا لا لا بالحب تلالي لا 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 شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحة ارحبوا بالحب تلالي لا 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 شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم ارحبوا يلا حيهم اقلبوا هلا بيكم ارحبوا كل منا ملعبه يا جرحة الناس يا حب Boleh dong tepuk tangannya dulu buat BNG. Wow, keren banget. Tapi nih guys, kita bakal banyak lagi menampilkan penampilan-penampilan berikutnya. Tapi sebelum kita ke penampilan berikutnya, boleh dong kita yel-yel dulu. Jadi kalau Kak Cinta bilang Talenta Banua Prima TV, kalian bisa teriak sukses, oke? Oke, Talenta Banua Prima TV, sukses! Tepuk tangan dong. Oke, jadi selain kita ngeliat fashion show casual, nanti kita juga bakal lihat fashion show dari koleksi-koleksi Cinta Sasirangan. Dan pastinya keren
kreasi kain sasirangan dari owner BNG Kak Abdi. Jadi buat kalian yang pengen lihat gimana kain sasirangan, hanya kain bisa dipakaikan, bisa jadi baju dan sebagainya. Jadi kalian harus tontonin terus dari awal sampai akhir Talenta Benua Prima TV bersama Kajol Manajemen. Oke, selanjutnya kita bakal lihat penampilan koleksi dari Cinta Sasirangan. Ada Aira dan juga Mega. Selamat menyaksikan. Basa sirangan umay himungnya, bebaju adat rajawan Ratu Bahari, wayang kerajaan Banjar, bergambar naga balimbur gigi haruan, ombak silapur karang, jagawan lestarikan kain peninggalan warisan asli budaya Banjar. Basa sirangan umay himungnya, memakai kain kebanggaan Banjar. Basa sirangan umay himungnya, memakai kain adat khas Banjar. Kain pamintaan gasan bata tambaan urang nang panggaringan, diulah jadi laung kakamban wan tapi umin bunga swan langkar banar, jagawan lestarikan kain peninggalan warisan asli budaya Banjar. Basa sirangan umay himungnya, memakai kain kebanggaan Banjar. Basa sirangan umay himungnya, memakai kain adat khas Banjar. Jagawan lestarikan kain peninggalan warisan asli budaya Banjar. Basa sirangan umay himungnya, memakai kain kebanggaan Banjar. Basa sirangan. Oke. Boleh dong tepuk tangannya dulu. Wow. Tadi merupakan koleksi kimono dan juga jaket dari Cinta Sasirangan. Tapi sebelum ke penampilan selanjutnya, kita yel-yel lagi dong. Jadi kalau Kak Cinta bilang Prima TV, kalian bisa bilang Jendela Benua. Oke? Harus teriak ya. Tuh, 2, 3. Prima TV, Jendela Benua. Boleh tepuk tangannya lagi. Wow, gimana penampilan selanjutnya, udah siap? Udah siap. Baiklah, kita langsung saksikan saja penampilan fashion show casual dari Shika, Jihan dan juga Olive. Selamat menyaksikan. حي الله حيه الرمش له فيه، يا حي من جانا ويا زينها من جيه، نمدلك يا ضيف فنجاننا عالكيف، بيوتنا بيتك جيت بشتاء او صيف، تريرنا شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحه ارحبوا بالحب، تريرنا شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا، هلا بيكم ارحبوا، يلا حيهم اقلبوا.
لوحة الناس بلا حد وقياس غني للعالم هيا Wow, boleh dong tepuk tangannya buat Chika, Olive dan juga Jihan. Tadi mereka menggunakan tema casual pink. Oke, sebelum ke penampilan selanjutnya, karena penampilan selanjutnya kita bakal ngelihat penampilan dansa dari Dance Sport Banjarmasin, salah satu atletnya. Tapi sebelum ke penampilan itu, kita iklan dulu. Jadi kalian boleh ambil makanan, minuman, dan lain-lainnya, dan kembali lagi di Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen. Kembali lagi di Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen. Baiklah, karena kan tadi kan kata Kak Cinta bakal ada penampilan dansa dari salah satu atlet Dance Sport Banjarmasin. Tapi sebelum ke penampilan dansa itu, kita bakal lihat dulu nih penampilan dari Aira menggunakan koleksi kimono dari Cinta Sasirangan. Dan langsung saja, ini dia penampilan Aira menggunakan koleksi Cinta Sasirangan. Selamat menyaksikan. Baju adat rajawan Ratu Bahari, wayang kerajaan Banjar, bergambar naga balimbur gigi haruan, ombak sirapur karang, jaga melestarikan kain peninggalan warisan asli budaya Banjar, bahasa Sirangan. Kebanggaan Banjar, bahasa Sirangan, memakai kain, adat khas Banjar. Saling permintaan gasam tambaan, urangi nambang jaringan. Wow, tadi merupakan koleksi kimono dari Cinta Sasirangan. Baiklah, kita bakal ngelihat penampilan dansa Latin Line Dance Sport Cha-Cha-Cha oleh Ilena. Tapi sebelum itu, Kak Cinta mau ngingetin buat kalian terus tontonin Talenta Banua Prima TV bersama Kajol Manajemen setiap hari Selasa jam 4 sore di Prima TV. Ilena udah siap? Udah, dan langsung saja ini dia penampilan Ilena Line Dance Sport Cha-Cha-Cha. Selamat menyaksikan. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up the stairs, sweet baby. Oh, let's lose our minds and go fucking crazy.
peace. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up from here, sweet, sweet baby. Let's move on now to go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping, really cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Let's move on now to go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping, really cake by the ocean. Ay, 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 ay. Keep on hoping, really cake by the ocean. Ay, 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 ay. Keep on hoping, really cake by the ocean. Hey, fucking delicious. Talk to me, talk to me, baby. I'm rolling up on this, sweet, sweet baby. Let's move on now to go fucking crazy. Ay, 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 ay. Keep on hoping, really cake by the ocean. Walk for me, baby. I'll be pretty, you'll be Naomi. Let's move on now to go fucking crazy. That's right. Ay, 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 ay. Keep on hoping, really cake by the ocean. Wow, tahan dulu Ilena sebentar ya. Oke, Ilena, halo kok. Boleh dong kenalin ke pemirsa siapa nama panjangnya, terus udah berapa lama ikut dansa? Perkenalkan, nama saya Ilena Sokma. Nafas dulu. 4 tahun. Wow, jadi udah 4 tahun ikut dansa. Oke, semangat terus ya Ilena ya. Makasih, nanti tampil lagi dia mau solo Cha-Cha-Cha lagi. Jadi buat pemirsa terus nontonin. Boleh Ilena ambil nafas dulu? Minum dulu Ilena. Oke. Penampilan selanjutnya kita bakal lihat fashion show kolaborasi nih dari BNG dengan Cinta Sasirangan. Pengen lihat gimana hasil kain-kain Cinta Sasirangan yang dikreasikan oleh owner BNG, Kak Abdi. Pokoknya langsung tontonin aja. Dan ini dia penampilan BNG Agensi bersama Cinta Sasirangan. Selamat menyaksikan. Baju adat rajawan ratu bahari, wayang kerajaan Banjar, bergambar naga balimbur gigi haruan, ombak silapur karang, jaga lestarikan kain
kain peninggalan warisan asli budaya Banjar sirangan umai himpunya memakai kain kebanggaan Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain adat khas Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain kebanggaan Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain adat khas Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain kebanggaan Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain adat khas Banjar bahasa sirangan umai himpunya bahasa sirangan umai himpunya Baju adat rajawan ratu bahari wayang kerajaan Banjar bergambar naga balimbur gigi haruan ombak silapur karang jaga melestarikan kain peninggalan warisan asli budaya Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain kebanggaan Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain adat khas Banjar kain permintaan gas sempatan tambahan urang nambah jaringan diolah jadi laung kakak melengkapi umin bunga swan langgar banar jaga melestarikan kain peninggalan warisan asli budaya Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain kebanggaan Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain adat khas Banjar melestarikan kain peninggalan warisan asli budaya Banjar sirangan umai himpunya memakai kain kebanggaan Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain adat khas Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain kebanggaan Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain adat khas Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain kebanggaan Banjar bahasa sirangan umai himpunya memakai kain adat khas Banjar bahasa sirangan umai himpunya bahasa sirangan umai himpunya baju adat rajawan ratu bahari wayang kerajaan Banjar bergambar naga balimbur gigi haruan ombak silapur karang jaga melestarikan
Selanjutnya kita bakal menyaksikan penampilan dari dansa, solo dansa dari Ilena. Selamat menyaksikan. Wow, terima kasih Lena. Oke, tadi merupakan penampilan dari solo dansa Cha-Cha-Cha. Selanjutnya kita bakal ngelihat lagi penampilan dari Sika, Jihan dan juga Olive dengan busana casual jeans. Gimana, udah siap? Udah, dan langsung saja ini dia penampilannya. Selamat menyaksikan. يلا حيه الرمش له فيه يا حي من جانا ويا زينها من جيه نمدلك يا ضيف فنجالنا عالكيف بيوتنا بيتك جيت بشتاء او صيف تارينا شرق وغرب عقل وقلب بكل الفرحه ارحبوا بالحب تارينا شرق وغرب عقل وقلب ارحبوا هلا بيكم ارحبوا يلا حيهم اقلبوا هلا بيكم ارحبوا كل منا بملعبه Tepuk tangannya dulu dong buat Sika, Jihan dan juga Olive. Baiklah, ternyata tadi merupakan penampilan terakhir dari kita dan ini bakal ada penampilan closing lagi dari kita. Tapi sebelum itu, Cinta mau ngingetin buat kalian semua yang pengen tampil di Talenta Bandung Prima TV, langsung hubungi 0811 5747 555. Jadi boleh langsung chat pengen tampil apa, karena di sini penampilannya bakatnya bebas, pengen nampilin apa aja. Dan terima kasih juga buat para penonton dan para pendukung acara yang udah mengisi acara, menghibur acara Talenta Bandung Prima TV bersama Kajol Manajemen. Terima kasih juga buat BNG Model, Jihan, Sika, Olive, Aira, Kak Mega, terus ada Ilena. Dan sampai ketemu di minggu depan Talenta Bandung Prima TV bersama Kajol Manajemen jam 4 sore di Prima TV. Dan ini dia penampilan terakhir kita bersama semua pengisi acara Talenta Bandung Prima TV. Selamat menyaksikan. Baju adat rajawan ratu bahari, wayang kerajaan Banjar, bergambar naga balimbur gigi haruan, ombak silaku
buat talenta kita semua hari ini, buat pengisi acara dari BNG, terus juga Jihan, Sika, Olive, Aira, dan juga Kak Mega, dan juga Cinta Sasirangan yang udah memberikan supportnya dengan memberikan kain sasirangan yang bisa dikreasikan oleh owner BNG Kak Abdi. Terima kasih Kak Abdi udah membantu. Oke, dan mohon maaf kalau saya sebagai MC hari ini, Cinta Kajol, ada kesalahan, kekurangan, hilaf yang tidak disengaja. Dan sampai jumpa di Talenta Benua Prima TV bersama Kajol Manajemen Selasa depan jam 4 sore di Prima TV.